Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Tutech TV, uyu munsi twabateguriye ikiganiro nk'uko maje kubimenyera, tuba twabakoreye porogaramu nyinshi zitandukanye zibafitiye akamaro ndetse zibungura muri byinshi. Uyu munsi rero twakoze icyegeranyo ku baperezida bo muri Afurika, Paul Kagame and Yoweri Kaguta Museveni. Ariko mbere y'uko dutangira, turasaba umuntu wese utakora subscribe ayikore maze dukomeze kugendana neza. So Paul Kagame ni perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Then Yoweri Kaguta Museveni we akaba perezida w'igihugu cya Uganda. Paul Kagame akaba yaragiyeho ku butegetsi mu bihumbi bibiri, ni ukuvuga ngo muri make amaze imyaka 22 ari ku butegetsi ategeka igihugu cy'u Rwanda, mu gihe Yoweri Kaguta Museveni we yagiyeho muri 1986, akaba amaze imyaka 36 yose ategeka igihugu cya Uganda. Rero Paul Kagame we yavutse muri 57, akaba afite imyaka 64 y'ubukuru, mu gihe Museveni we yavutse muri 44, akaba yujuje imyaka 77 y'ubukuru. Paul Kagame we afite abana 4, ariho harimo Angel Kagame, Ivan Kagame, Brian Kagame na Ian Kagame. Then Museveni we akaba nawe afite abana 3, arimo Kainerugaba, akaba afitemo Muhoza ndetse na Mugaba, bose n'abana ba Museveni. Hanyuma rero Kagame akaba afite ubutunzi bungana n'akayabo ka miliyoni 450 z'amadolari, bigatuma ahita ajya ku mwanya wa 6 mu baperezida bakize cyane muri Afurika, mu gihe Museveni we afite miliyoni 13 z'amadolari, akaza ku mwanya wa 28 mu baperezida bakomeye muri Afurika. Ushaka kumenya byinshi ku butunzi bwa perezida muri Afurika, twabateguriye indi video igaragaza abaperezida 10 ba mbere bakomeye muri Afurika ndetse n'ubutunzi bwabo. Ushobora guhita unyarukirayo nako kakareba maze tugakomeza kugendana neza. Yari Tutech TV, komeza kugubwa neza na porogaramu zacu. Please dufashwe subscribe na liking maze dukomeze kujyana neza. Umunsi mwiza, bye bye, ciao ciao.